hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu amini nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Tintameni mwane fukuda lelo chinshikenu hakuchinyeja kwa badika yuma yejime yampata munu mwishina kwijo imkwechi chuna kuhandana wa maseki kuchinyeja kwehi chumanyi anchu amavulu adina kuchinyeja nao akai kumashikola anskula amaneni ama kwa adina kuchinyeja nao wena akatreshi kwingina nyidimu kulonda treshi kutambula mashiringi na kutresha kulanda yuma yejime yana kingu hada hama kwa adina kuchinyeja nao wena atreshi kusumbula na kusumbuka itongo joka yejime oya yuwayi mkuhanda kwechu hano wa maseki ilanga nedi hanembe ni kuchinyeja kwei kwa mpata munu mwishina una halwi udi na kubula chuma cha swesha kulemana nkashi mkuhanda kwei kuchinyeja kwa badika kuchinyeja kwa mchidinyi nafuiri kutanga chibaru chimu vesi mumu mkanda wa Titusa kapetulu kamu chibalu cha mchiyedi tutimazu asonekeri Titusa kusonekela akwa Kristu kuna kukriti wasonekele na kushimna nindi na kuchinyeja umu wa haya nyaka watukani ni ukudinzambi wabula kutresha kutwamba hadi nyaka ya munu hadi nyaka ya munyima yejima ichidikanda na kuchinyeja umu wa haya nyaka watukani ni ukudinzambi wabula kutresha kutwamba hadi nyaka ya munyima yejima ichidikanda Titusa nindidi yena wadinga na kuchinyeja hamu na waka Kristu umu wa haya nyaka watukani ni ukudinzambi wabula kutresha kutwamba inzambi hana atresha kutwambaku dichuwa kanini nindi wakenka umu wa haya nyaka kudi ejima akumkwela mwanindi Yesu Kristu dichu kuchinyeja kwa badika kamana kwa kuchinyeja umu wa haya nyaka omuna chukani mwanta Yesu china kuinzana kusendai akwa Kristu kulonda katreshi kushakama umu wa haya nyaka haya aka yejima enga umu wa haya nyaka unatachikilelu kudi ejima ana mkwele mwanta Yesu wena akweti umi wa haya nyaka ilanga kudi kushakama umu wa haya nyaka na mwanta Yesu haya aka yejima di kuchinyeja kwa adinga mumuchimu wa Titusa ni muda waka Kristu adinga na kusonekelai kuiji mkwechu ndina kuntia na kumwana chainu mpinji udina kuchinyeja kweni kutahindi udina kuchinyeja yuma ya tokanga yampata munu mwishina tahindi kuchinyeja kwei hichumanyi aminidina kuchinyeja kuinza kwa mwana kanzambi kulonda kanshikiji mwiulu mwekala umi wa haya nyaka na kashakamini indi muumi wa haya nyaka haya yaka yejima chakubula kufa chakubula kukata chakubula kukabaka na chengina itongo joka yanshidi kukutoka kwejima kwanshidi mwante Yesu na kuinza na kunsenda kulondina kashakamini indi muumi wa haya nyaka kuije mkwechu wakashakamana mwanta Yesu muumi wa haya nyaka tahindi kuchinyeja kwa lumbwa di kukweniku mwanta Yesu na chukani umu wa haya nyaka nau chikani nucheni chicha akola cha shikilamu chwatela kuchikuwelela mulongadi mulonga oona chikanide ikudechu na mkwele mwanta Yesu di inzambi wabulanga kutresha kutwamba na namchwa twambanga mlochuda kwanshidi tunatreshi kudeja kwetu nechu mkwetu hefuku dachisatu hampinji ya 15 hours nakenza kuitara day ilanga tunatreshi kuinza okuwanyi indiki tunatreshi kuinza heno mnight day oraimu tunatwambide ilangi unzambi adina kushimu na mukanda wa nzambi hatwambanga ku mweji mamuna ashimu niyi dimo mwenomu
mwanta Yesu nakolesha amazu mu mkanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 3 nindidi chineri nayi nakuilongeshera mwa kushakama amawe nakinza chingi na kuitambula kulonda kuna kekalami ndikuma kekala nenu nawa mwanta Yesu chalala nayi nakulongeshera tuna mkwereri yena kwa kushakama yena odina kuinza na kutusenda wakatutambula chokekala nini twakashakama nindi muwumu wa hayanyaka hayaka yejima muntu na atreshinga ikuikala na kuchingesha kweniku muntu wejima watera kwiruka nindi nzambi na mkwati na mulonga wanshidi mukanda wa nzambi nao antu ejima na avulumuni anakanganyi kushika mwashikila lubanjira kulema kwindi mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 antu ejima ni alunda ni aluvale ni achokwe ni ya yinderi ni Chinese antu eila ejima anavulumuni tunakanganyi kushika mwashikila lubanjira kulema kwanza tunavulumuni ngahi tunakanganyi kuhemba nshimbisha nzambi chinasune kunao kuira uvumbi chinjira kuiya chinjira kutwamba chinjira kubula kuvoila mvwali hinshidi chinjira kulemesha nzambi kubula kuzatisha ijina dindina maswimbu ilanga muyuma yejimi neo kudishinshike yawe nukuwana unahi muchuma chimu helai yedi helai satu mkanda wa nzambi chengi nao muntu kuhemba nshimbi jejima ilanga hakuha muchuma chimu hakukanganya kuhemba nshimbi mho na kotori jejima ochiti chichudi wejima wechu mudimu mkwa kutangisha mukanda mkwa kutangisha chapter 7 na verse 20 naudi hano amaseki hekala muntu welanga chachi wai ho wabulanga kuputolako antu ejima amaseki ya kwanshidi ilanga mwanta Yesu wenjidi na ukenga kwanshidi wenjidi na kufuira ivumbi amakombi ni akakutwamba akakwira ujila mwanta Yesu na oshi mkanda wa Mateo chapter 5 nindi muntu kutala muntu mkwao ne muntu weyala kutala mkwao wa mumbanda na meso akumufuira hela wa mumbanda kutala muntu weyala nini hey imuntu olubanji kachidi mfumu ami kachina kami nindi hey imumbanda lubanji kachidi ngodami kachina kami nindi muntu yeno neride uvumbu muchima wende kwesikana nshimbia nzambi chinga kuya mwijeda kesi chinga kuya mkalunga ilanga mwanta Yesu wenjiri kulonda treshi kutwamu ina kunshitijenishi atwinki umu wa hayanyaka tukashikami nindi mu umu wa hayanyaka mkwechu dina kuntia udina kumona udi dehi na kuchingesha kweni kutahindi udi na umu wa hayanyaka umuchima wa itahindi ami anyika de umu wa hayanyaka ifugu dina mkwele mwanta Yesu mu grade 7 neiri mukanda wa mkwechu nadinga na ndombo nadinga muntu abula kutia amvwari jami hina yovoilele ngampinji yejima kuchineiri mukanda wa mkwechu kamuho nikari likombi kumeswa nzambi indei mkwechu kanda usendenga ode chuma cha mkweni chakubula kulomba mu hinadinga kansi chengi nawa na noni limanyi mundo ya mama yami chakubula kundesha nikari likombi kumeswa nzambi mulonga hina lombele kudamvwari jamuko ninei mkwechu hadi yuma iwera de nzambi na ukwati na mulonga weno niyo kubula kubarumuka mu muchima weyi na kubula ukwera mwana kanzambi mwanta Yesu wakahanda muumu wa hanyakako wakaya na ukabakana mwijeda kesi haya yakayejima dichideri difuda wa mwini mkwele mwanta Yesu kulonda kwa mwini akwinki wumi wa haya nyaka dichi rura nzambi aletanga wa mwinu runamweka ndeku di antu ejima hanu hamaseki mkanda wa Titusa mweni muna kutanga chapter 2 na verse ya 11 anachwinka unsao nao mulonga lura nzambi aletanga wa mwinu wa wantu ejima runamweka ni dehi runamweka ni ngahi chasweje linzambu kenga mpata muno mwishina wayinkeri mwanindi umuho kulonda muntu kumkwelera ahetu mwa hanyaka akaburi kunonga neye kumkwelera mwanta Yesu ukukwinka umwa hanyaka eyuwa kanongako nei amni kumkwelera mwanta Yesu ukunyika umwa hanyaka inakanongako kukoreka iku amana nyinki de umwa hanyaka kwije mkwechu dina kumona akwinka de umwa hanyaka tahindi unakuhimbera yumanyi mkwelera mwanta Yesu lelo akwamwini ukukwinka umwa hanyaka lelo kwikala mwana kanzambi ukutokesha kunshidije ijejima na kubalu muna itongo joka yena ukwinka itongo joka iha kulonda muhandiri yena mwanta Yesu wafiri hakurusu kola nshidijetu amujikiri mwijamu yefugura mkisatu wasaunkiri mkufu adichi nei kumkwelera yena ukukwinka umwa hanyaka tangaku mumkanda wa Korinda wa mchimu chapter 15 na verse ya 1 na kushika 4 huku wana naudi Kristo wafiri kukola nshidijetu
mumwanyi kanda ya ajira amujikiri mwijamu efugoda mukisatu yena wasankiri mukufwa dikurumbura nao nei eyokumukwelera yena na atresh kukwinka eyumo hanyaka wakashikamini indi haya akayejima muyulu neyo kushakamana yena wakamutia kuwaha ilanga neye wakashakama mwijeda kesi wakamona kukala wakachumpa haya akayejima ndichumukwelera umwanta Yesu kulonda atreshi kukwamwina zambalemi unadingana nami bwamdei Bwana Kennedy Kajinga nemundira marihu mtemeshelenu hamonji wami 097-220-5544 nashari Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki